Chamgei chamanikab Jehovah kakitaja eng betutab rani. Kimi lesson nebo sisit ne noton nemwoe kole sobonwek kikimimi Kristo ako ng'alalet ne indochin tamirmiriet. Eng betutab rani ketinye kiboitinikab Jehovah chekimeche keng'alal kibagenge otogotin. Eng yu atinye Stephen Maru ne notok ko inendet kondochin betutab kwang'wan kasi ak komut kasi. Atoche inendet. Chamgei tugul chamanikab Jehovah kobirro kamuktaindet. Kongoi. Ko nerube abwoti agere eng yu ko Evelyn Tarusi ko inendet kondoiwech eng betutab kwoeng kasi. Chamgei chamanikab Jehovah otogotin kokeny. Ko nerube ko Pastor Nyalile kondoiwech eng betutab kosomok kasi. Akatok tugul eng kainetab Jeiso ale otogotin eng kanetisietab wikit nenyone. Ko noto ne eng nerube ko Pastor Chemagare ko atoche inendet indoiwech eng betutab Jumatatu. Ochamegei akotok kiprutoinikab Sengwet ale chamgei akotogotin. Kongoi mising kiboitinikab Jehovah. Asome kesa asiketou. Kamuktaindet nyo Jehovah nebo Kipsengwet ak ing'ony. Kongoi Jehovah eng betut nekoiribech betusiek tugul kobek wikit. Akoi betutab rani kakituye. Kesome Jehovah kondoiwech tamirmirieng'ung netilil yekibendi keng'olole ng'olyondeng'ung sikenai Jehovah asimakirekte kondoiwech cheyachen. Kokakilosun ak kitorori kaineng'ung kotebi eng kwenung'ung nyo boisieng'ung Jehovah ako mising ketoche ikonech kamuget. Ngwang mageng'ung itorori chutok ak kobun kainetab Jeiso ne Yetindenyo. Amen. 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 Kongoi mising amache keng'alale yu eng betutab rani ko kemoche keng'alale ki wikit konye koking'olole kosubkei sirutiet nekisire Paulo kosirchin biikab Efesoek. Ang rani kong'ololwech Paulo anyun amu kakotuiyo biik chekimakotindoi naet eng kamugetab Jehovah akoi rani kakoet kaniset. Ko kasirchi Paulo anyun sikobit konai kole kalya kiteptoi ano. Ko kale sobonwek chekakimimi ngibwat kicham kemi nasari ko kikimimi kemimini sikeyai chito anan kolya. Koibwat anyun kakemimi chito sikonyo chito nekalelit akonyo eng kaniset akonyo kondochin tamirmiriet netilil. Ko ng'olyon nebo metit nemite rani nekisomani ko nekisomani Efesoek 4 koite 22 akoi 24. Ako nerube sisir eng yo asikobit icheng bukuing'ung asisoman. Eng wikit nito kakimwa betusiek kakimwa kesomani Efesoek 4 koite 17 akoi 36. Kolosaik 3 koite 1 akoi 17. Eng Sekaria 8 akoi koite 16. Isaiah 63 koite 10. Romanik 8 koite 16 atya ikwa akoi 26 ak 27. Komwoe ng'oliotab metit kolen ale oreku chito nebo keny. Noto atebeng'wong nebo atkinye neking'emakse kou makutik cheyach chebo kenisiet. Asiowalake olelakitu eng tamirmirietab nautikwok akolach chito nelel nekikeyai eng Jehovah eng imanda ak tililindo nebo iman. Kokeborwech Paulo eng yu chito age nekikikure Hosea. King'et chichi kokimenye barabara, kimukotinye kot anan kimatokotinye akot tupchosiekwak. Eng olimbo gaa ngiwe town ko rahisi ikere biik chemenye barabara taban. Cheikere ile tom koungei kot menget akot ile kibauyo. Kikoru olamite mwanik, kikosamisit sumek, yani kikotuit chito kotko makotogu, sumek ko kikoing'okis. Nekikure akot eng olimbo gaa chilesos, ngiker tamnet ko yani ute simyet no
tomo keng'et ketil meche kecheng makasit siketilji. Ko king'et chito anyun nekitindoi in duket no kichobe sumek kwo akot kosom kolechi amache ayaun ketilun sumek akiun ak kotililit akilokchi ngoroik. Ko kiyan kimut kale kikur chitab duket biik cheingen kolelesonji. Kikitilji sumek tamnet nekikakobit makotogu ak sumek akiun akilokchi ngoroik chetililen atya kelechi kotonone mbele nebo kiooit. Ko kikergei Jose ko kitobot kole ngomakwaneno tos tokonaach biik iman, tos inai ile inendet chito no kocham kotebe barabara taban yun, inendet no cham ikere kowendi eng barabara ngiro kele oronin wendi yun kele arabano nengowendi akot korortos lagok. Tos ng'o noto? Ko kikergei kole mawal akot yani bortonyu nekawalokseiwo, kawal sobondanyu. Ko akot akichek kekergei ak Jose. Eng betusiek chetom kenai Jehova, netom kelewen Jehova, kou sobonwekchok anan mugulelwekchok kosomisen kou yo kikere bichoto. Inendet Jose ko ki barakut kityo nga kimwa kole kawal akot sobenyu kekergei. Kokonech Jehova kamuget noto, kimwochin Paulo kolechi kikergei akolakte atebosiek choto che icheket cheikonech imenotet ak iker anyun kele kikomeny imenotet maitogu. Kou notok ko akot kowalech Jehova akot atebenyo asikobit koker biik alake kole kero anum ngot ko kiwalak ano, kot kouni ra kakiwalakse. Ako ngot ko Jehova nekiwal chichi nekicham kobokiti nengikas kowariron eng oret inai ile kakoit ong'et okerkorin anan oyeste. Ako anyun kakonech Jehova kamuget ne notok kowalech, kakomemech. Kemeche kebe Jumapili ne betut nemwoe kolen cheptombirirwet nechortogei nebo tengekto. Kalechin ngiro chito kokawalak koistoegei ngo kanisa anan koistoegei biikwak anan koistoegei koeku kou cheptombirirwet, itombiririn irektoi kotko ngipkelen kele ko ngap ka sait age kowendi kabisa ile kakosirto chicho, ile kosirto man. Ako ki chichi ko kiingen Jehova, inendet nekicham kwamdoi eng tulwet anan ko inendet nekingituye kokatin akolechin ichamegei, achame Jehova, alasu Jehova. Kilya ko somanet nebo rani kabisa ikere ile ngong'wonen ako yani nekenyoru ne. Kwanyun kesomani kitabutab Efesoek 4:17 akoi 32, Kolosai 3:1 akoi 17. Lakini kameche kesoman kitigin eng yotok nebo Efesoek 4:17 akoi 19 eng yotok kityo. Kolen kale eng yu sobondo nebo kotomo kewalake ak sobondo nelel. Kolen eng 17 mwae anyun ni akabaoriani eng Kiptaya ale simatokobendate kou yebendoti bororiosiek akichek eng kabwatutik-kwak chebo buch, cheimenen eng nautik-kwak chekikiyai koek kipsakarek eng sobondab Jehova, amu berberindo nemi eng ichek amu uindab mugulelwekwak. Ko chekikochigei maket neya akobo tuguk cheyachen amu kikobek kosoptos yekoyai simdo tugul eng keiyandit. Ekas ng'alek chemwoe mi keiyandit, tengekto. Ko tuguk 4 chomeche keker eng yu, kale amat obendate kou yebendoti bororiosiek eng kabwatutik chebo buch chematinye kele ne, ing'ete kityo iyai yani mami kiy
mebwoti ile takilya ngirekte cherektoi irekte kole koi nekale kakile iwe kimasta noto yani iwendote buch chito nemetindoi kou bororioshek chakakimwa yani chekimokotinye naet chekingomwoe Paulo komwochin biikab Efeswek ko kiingen kole kiune biikab bororioshek kimokotinye yani kibendoti kaplani nokilen bendoti kaplani mami kiy neibwoti ko anyun eng yotok ko ne nekimuche keyai chito sikewalake asimewendote isubote cherektok chebwone ngomwani imwa irekte ile kekas no nyeimwa notok ko kale anyun mat kebendate ngesoman kitabutab Kalewonoik 13 koitet 20 kolen obendate ak biik cheng'omen sing'omitu ak nyoru nyalilda chito nebendoti ak cheberber aikas ko obendate ak biik cheng'omen checheng'e Jehova eng sait age tugul neisoe kamuktaindet sikokonin tamirmiriet iwendate mebendate ak biik cheberberen amu iberberitu akinye ak iweke anyun irekte eng cheptambirirwet kai nebo oeng kale cheimenen eng nautik chekikiyai koek kipsarakek eng sobondab Jehova ko biik chekaune choto chekaek cheimenen nautik kwak eng Kingereza kolen chito nematinye purpose matinye yani time amengen kole let kwano ne sobenyi nging'et isobe eng komie ko ne nekikikonin iyai iwendi kityo ngonisobe ngobit amitwogik iam ngobit olekete kokergei kora nekamwae eng tai ko kale eng yo kitabutab kale u biik chematindoi naet ko sinai naet ko kenai kelya kisub Jehova ak isoman ngolyondoni ngisoman kitabutab Mathayo 6:33 ameche sisoman eng yoto sinai kokonin iegu chito netindoi kabwatutik makutik chemiach cheikonin merekte eng cheptambirirwet kai lakini konin iwe taa kaikai cheptambirirwet ingen cheptambirirwet kotambiririn irekte lakini ngondelonye ilonye barak itokostoi ko noto nakere ale konech nebo somok ale cheikochingei makutik maket anan cheyachen chebo tuguk cheyachen ko notok anyun neikere ile ngikas inerech ilya ko makutik cheyachen chengiker komekere makutik chemiachen ko ne nekeyoe sikobit kenyoru kale urikyo akwek choimike ngotitinye makutik tuguk chebwone muguleldo chengikas ikose koimin anan ikas biik chelyon eng kaniset kotko ngakarat ko ile kanyone neni anan ngokamiten kotko boeng kokakobesio kaniset akobo ng'alek chekisirsirekei alobwoncho akwek choimike asikokonok ne kamung'et eng Jehova ko noto ne kakonech kekure nebo ang'wan ko kale kitabanegei Jehova ngot kitabanegei Jehova kokakiwalake keweke oret kikimong'une ko kingomwochin Paulo ko kingen kakituiyo biik chekikipsarakek ak biik chekilen kingen Jehova akotuiyo ko noto nekakonech kole ongetuiye eng yu akenai Jehova akikilgei eng somanet sikobit kolya makibetye kala anyun obwoncho kou notok ocheng Jehova kotakonekit kale eng yu sirindet mamakeke kityo Paulo tengekwokik chekitinye ng'o bichotok lakini ako kale kimake atebet netinye icheket sobet nechortagei nekonech eng tengekto kosich baunatet tengekto eng sobonwekcho kemi kelen kimi kaniset ko mising kokakonech eng yoto kole kiptamirmirenotok kokonech kewalake kokeny kotko makekenoe kele biik chemi kanisa ak chemamite kosirekei ne ko noto anyun biikab Jehova ongikilgei asikokonech kamuktaindet kerikyi Jehova eng sait age tugul akot ndeker cheyachen lewen ile atebenyu nokochinikei ko Jehova nekakono eng muguleldonyu asikowalak
ko ya walake ko ngong'ololyo ko ndamwoe chito nemwoe ko kamwa kolyon ko makoi iwalake ako walakse chichoto amu kaker kole mechortoigei eng cheptombirirwet. Ko kongoi mising atoche kiboitiot nebo Jumatatu kosub ing yoto. Kongoi. Tesetai Paulo eng yutok. Chamanik chok kong'olole walet nebitu. Noto amune sikeng'olole waletab ngoroik nebo kwong'ut. Atkan kora ko kinyokokitun kobo koryo eng bororienyo nebo Kalenjin. Ko kinyoru kaloksosiek cheterchin cheyomegei ak tekisto nebo katunisiet. Kitinye ngoroik chekibo tekisto amu kakitun koek osotiot nebo kapchi. Ak kotesetai koetu kosiche lagok kowendi kotesetai tekisotok amu kicham kolochi kabokoryondonito ngoriet nekikure chepkawit nekikure koliket amu kimakiui kityo ako ki ngoriet nekikiliki konyil oeng. Kitindoi kototiet, kitinye tuguk chekororon chebo lelesta cheu makerarinik ak tabokonik ak kitinyolyet ak ne, ako tinye mwenikab biik, ako tinye akot karik chekibo teket, kitinye tuguk tugul chekibo lelesta. Ako kangoit kokeskei manung'otiot ko kikiyoe tuyet ne inegei nebo tumdo neter nekiyoe gospel nekikure ng'isirisiet. Keng'isiri amu kiriyei kimonjokut akirekune ngoroik chuto tugul aketil chepkawit nekicham kotindoi mako koliket. Ketil nengowendi kotoku kubesoik aketil kototiet keisto akeisto tuguk chechang akot ing mwenikab biik ko kikindoi boronik. Akoi tun kokakoet ng'etetab chepyosoni kotum nyekeayas nguno tumdo age nekiwekchin tuguk tugul chekiakobet. Unoto ateben yo ing'akobit wakat eng kipsengwet kele bwo kakobit kabutet eng Eden. Ko nikere kait kipsengwet ak nyokong'ololji Adam keleji Adam imyono. Ko kinyakome Adam kotoi Jehova kong'ete koitetab 15 eng taunet somok kong'ololji osotiot. Amu makomi Adam ketaune osotiot keleji amu kakobit lelutioni ko kakechub ing'weny ketoi anyun keng'isir chepyoset amu kakokeskei manung'otionyi. Akoi tun konyo Jeiso ko manung'otiot nelel nyokoloksewech ngoroik chekimatakimuchi kilach. Kaboisie ng'olyondonitok Paulo eng kitabutab Efesoek kurget 4 kong'ete koitetab 20 kole eng yobo tai yekingotokotorobek kokebendoti eng atebetab mesundeito ak boisionik che nguno olilonjini. Ako eng koitetab 20 ako kimaonai Kristo kou notok. Ngot kyokas inendet iman akokuiye akonetak inendet akonetenegei inendet kou yeu imanda eng Kristo Jeiso. Kele sikobit oriku chito nebo keny neng'emaksei eng makutik cheyachen ak ilelitok eng kalelitetab kabwatutik kwok akolach chito nelel nekileliti kotugul eng Kristo Jeiso eng imanda ak tililindo. Tuguk somok chekang'alale sirut asikobit walet nebo kwong'ut. Kokoi korok netai kirek chito nebo keny. Ole bitune kwong'utiet chamanik chok ko yemakimuchi kibor terchinet eng kwenutab ichek chekikoyan ak chetomo koyan. Amu taketinye ng'etatet ak neregek kou biikab sang. Taketinye ng'etkonda ak chemereret kou chun alak. Nengolen kokuskong biik alak akot chemi teret olin bo Maiyek ole kotanu makiche kanisa wendi otakine. Ko kakerib kokwong kole amko mami terchinet. Amune? Amu kale sirutikab Jehova kikikartata koboto Kristo ak ketubo koboto inendet. Tatya king'eta ak sioteben keretab laitornatet koboto inendet eng kipsengwet. Ako kiit nebo kwong'et ko ng'etosise, ng'etakesise kakilen kekas kele inyoru no koroi nekakwergei ne koroi kabun lokwek le kakaichorugei ile chit akoi ng'ony oli
Awai kereri nyinget kita na bagay. Awet na jamon ding. Ang yata kaya sisang kapsang bat kelo siya korona nakapulkan na no. Kakaiwa ko lin ipanget kita na bagay. Awai kaya jilak penyo. So aja ay ibu na mabauli. Iwek to lo kay ibu na koroita. Pag awai kaya bar kita na bagay katukol. Natama na so kala baulo. Amme ko bata Kristo katukol. Pokala nyo na ganang nyo iregu kita na bagay. Makoy kilad imandan na ba Kristo kilad te ngogistan na ba tenggekton. Kung got kaya guna tawa kilad tanggoriyat jebu. Sigut tagay ako gutay gani set tagilen kalyaga kilad tanggor jebu. Kung got kumawalak sabon nukyo gengamat. Kung ikam mawawulong nyo wala kimao na Kristo ko una. Kangi katay mo Lilia ni tawile. Kale Jaiso obuan jo kwek tukul jo imige agola emile na jikisya mungo. Onete na gay. Ko kangi nete gay Jaiso. Kumana bagit jo ay yo nagilen kage na yo ba Jaiso kage nete gila Jaiso ko ni. Aja kala obwa agonete na gay. O tingat jo kinyo agonete na gay. Kung nyigitip yak Jaiso kumami ore nagimuji getip yak Jaiso ama wala ka tebo shekyo. Amu wala betut kot kay itu kinen. Ingut kutum ko wala sa bonda nyo. Ko kamu magule kaya to magana ito niya. Ang maginet kay nendet. Aginete kay nendet. Ko uya imanda inguriti tap chase. Imanda naging alale ko magilag ti sabato ko jumos. Ako imanda na minguriti tap chase. Ko kala oret agiman agsabon. Yagi itu yagi a Kristo. Ko garit na ba setimet nang gitu yo ako lebun setimet ko toy ko lan ko to ko statuluet ako bun wayat ko ngete tuluet taga ako inside daga Kristo setimet ko imeni ako tonon yagitu yaga cheiso ko to ko natay ko kelewen betut imnya inda na ba Jehova kire ko kay porta na bakit porta na ba ni tatet porta na ba kasetan porta na lasa gay, porta na iturure gay, ako porta na imingi na gay, ako kilay, na tayo ko giliw. Ako tinabayan ko kaya walek, ignaw tigap ko po tutikyo. Amunggot ko walag daw tigap ko po tutikyo. Kaya nagilamag pa na no sa mga Kristo na sabi ka na. Ko walagis daw tikyo ko tukul. Amu wala bunog ater-teret ko ka po tutik. Toko tinya porta magayan nito kwas ka ni porta ko majajaji. Ako miga po tutik na lenaga. Ako na sa sabay, Kristo na sabay. Ilawan ni katukol ko Kristo na sabay niya. Ko ka po out yan ba sumok? Hila jitan nili. Kalok so ni taba jitan nili. Ko kalok sa nabay mandan na Kristo. Na wala betut ko kaya kargay pa kanan. Wala ni tak. Utiya gay, paet nagagabay. Amu gitun. Paglakwa la kweta ngetetap. Pigabe mo ni jigure red Indians. Ipoleji aguito, angi agui. Ngaba neriji ko ibigay. Poleji nin, paraga lel go emu. Ako lel wat kapsa na batimina ko rom ne bakungu. Poleji ngete ara ibelisyon guru. Amu paraga ne miye agnea. Poleji agui na ibelisyon ko na ibaye kita ne bagay. Anak ni bayi jitan nilai, kibaya jitan nilai siru tegap Jehova, kibaya sayat, kibaya jangan Jehova kata kul, agi mandai keri kini tu Joseph atiap kamat ishe, ya aku kilonde na bayi ishe Jehova kata kul, kobi ya jitan nilai, agi apa kata kul jitan naos, sigire aku, ngorai coba jitan naos, agi awal kau tu tikjok, terjadi leli, enggalak sel, dapat jitan nilai betu tagat kul, engkau ne Jehova walet. Diba pangu ingin guriya tapi mandanya ni tasamen yang kaya tetap Jesus. Amen. Kongoi Pastor Ngetich akobo kanetisiet nekai netech eng Jumatatu kibendi kwaeng kasi. Ko kwaeng kasi komwoe kolen ng'alalet neteche kibagenge akonyitat mieindo. Kokiro anyun kitabut ne Efesoek komutwech Paulo kong'ete kingomitei
torobek sang kotom kimut koit kanisa. Kotom konai kole borto agenge icheket tugul. Kakoit kanisa anyun nekakikochi instructions, kakikochi tuguk chemokotin as mi gas, kimi sang kokobwa ko. Nguni kokiker eng wikit konye, kokomwawech akobo tuguk mut chekakoit chito ko komakotebi kityo, ako kikochi tuguk kelechini anyun makat ireku ngoriet neos asikobit ilach ngoriet nelel. Kora anyun kebendi kekere tuguk alak chemeche komwawech Paulo kole makat anyun akot achek ireku ngoriet neos asikilach nelel. Kimeche kiro as kele ne ng'alechu as makwech Paulo keiste anan ne chemakwech Paulo kireku. Kale ng'alalet neteche kibagenge eng kanisa ako nyitat nyindo. Ngeker anyun kitabutab Efesoek, tesetai kora eng kitabutab Efesoek 4 kaitit 25 akoi 29. Mwae noto kouni kole noto anyun oiste lembeita, ong'ololchinigei nebo iman chitugul ak chitab kokwenyi. Amu kikibeberwek age tugul nebo age, onerech amoyai tengek, amat kororokto asis kotaonerektosi, amat okochi boroindo oindet. Inendet nekikochorso komatatakochorso, ako kaikai kobois koyai eng eunekchik noto mie, sikobit kosich kit neikochin inendet. Asikobit kosich kit neikochin inendet nebononi, amat komang'une ng'olyo age tugul neya kutuswekwak. Ako noto nemie imuchi kotekso kou yenyolu sikobit kokochi mieindo icheket chekase. Kakeker eng yoto kas tuguk chemakwech Paulo, tuguk che straightforward kakero tugul eng yoto kale oistoegei lembeita, amat kechorse, amat kenerekse. Kakonech Paulo tuguk che kanyol ketepte, ikilach kireku ngoriet neos ak keliakwe kelach ngoriet nelel. Kale oistoegei lembeita ako ng'ololchigei imanda chitugul amu ki agenge tugul. Amu kale amu notok ketinyegei tilyandit, ngo ki agenge ketinyegei tilyandit tugul, ko ki agenge ko ki borto agenge. Komatinye anyun kemwaitae age lembeita. Mi tuguk chechang che ngap keng'olole mising chekikeib kou bitet, keng'ololi kityo ko kikoek bitet eng acheket. Kimuch keng'alal kotko keng'etin kina chi age. Anan koit kingiit ole mi biik alake ing'alal ak kakang'olole chi, itou akinye itestai icontributen anan imwa akobo chichoto. Mwa anyun kole ngot komukokse memwaitae lembeita chito anan ibaorian kito nemengen. Kale ngitimi amu ite iman keng'alal, chitugul ko kikong'alale chi. Anan imuch iit ole mi biik kong'alale chi. Kale ngotimi yemi biik ako ng'alale chito, ngot komukokse isis. Ako ngot ikere ile memuchi isis, iker kiy nekararan eng chichoto. Ngot ko kemeche ing'alal, ikere ile iman ngang'alal. Ko ngoimi ole mi biik akong'alale chito, ko ngomukokse imwa kiy nekararan akobo chichoto. Amu kang'elyebi komuch kotech. Ng'elyeptanyo kiy nemang'u, ng'elyepta ko mining lakini ae tuguk chechang. Imuch ibaorian kiy nekamaingen. Asimutai mami kiy neimuchi ikerer imwa ile kolyon. Kale kotomo imwa kiy eng kuting'ung, komeche isis korokat ibwat ile tos kiimeche amwa koteche, tos kiimeche amwa kobo iman, ako tos ki nimeche amwa ko ndakami chichito yutok ko tos amwa, ako tos bute tilyandit eng chito anan teche. Kakatakomwa Pastor Ng'etich eng yo kole much koker biik eng biik chemi ko, chemi kanisa, ko biik komi chemi sang chekere spectators. Komwa chito kole ngot kwendi kipsengwet anum, awendi akot akine. Ko amu ingengei chichoto kole manyolu ker kole tugun choyoe komanyolu, lakini chito nemi ko. Ko ngot kekas inye chito nemi kanisa orit, komwae chito age akomwaitae lembeita. Amu mi biik cheimuchi koek katomik kot komwa lembeita akobo biik alak. Ako noto ko nebute biik, maibu kibagenge ak mami mieindo eng noto.
kale ngisoman eng isoman kora eng Zakaria 8:16 komwae kole chu tuguk che tun oyae ingomwochi chi age tugul eng okwek chitab kokwenyi imanit oyai kirwoget nebo imanit ak kalyet eng ormorichokwak. Kingen kele ngemeng'ishei ketinye biik chekimeng'ishei tugul anan chitab kokwet ko chi age tugul neindoroktoni anan neong'ololdosi eng atkan kora kole mebaorian anyun tuguk chemengen angot komi kiy nekirwochi komerwoch. Kingen kele akot eng kawaida mising sana ngeib kuga nguno kengen kele ngirwochi ko ngomi chi nekibanania ako matinye ki ko yekirwochi kotokoikere ile nyalili nekakabanania amu kamukotinye akot ndamwoe imanda komakikoshin. Kikoek biik chekere tuguk kele chichi koune chichi iship kekere aketyikoti ngoi kibananiat ketyechoti lakini meche imwa imanda akirib notok nyalili nematinye ki meker ile kaamune mamu matinye ki akiker nekatinye tuguk anan kang'et netinye tuguk ipkounganisha kolipan tuguk ketyechachech nekanyalili. Kale anyun morwokchigei orwoch eng imanit. Kakisoman eng yotok kora eng koitet 26 kokamwa kole onerech amoyai tengek amat kororokto asis kotau nerektosi amatikochi boroindo oindet. Kikere eng yotok anyun ngot kemwa kele makinerektosi kimuch kebwat kele biik chekikolach Kristo eng sobenwa komanerektos. Kimuchi keker kora kele kinerektosi nerechi chitugul akot Kristo akine kekere kimi betut nekiwendi hekalut ipkonyor biik chekimi hekalut ko kinerech. Kinerekchi tengekto nekitesetai. Melen kinerekchi biik chun. Kekere kele nginerech komi tugun che suppose iyai inai ile inerechi iman nyone. Ki wanadamu ki biik chekikiyai ako mite wires choto bo kenerekso kitinye emotions kimuchi keboiboitu kimuchi kenerekse lakini kale monerech ko rorokto asista. Yeinerech anyun komeche ibwotchigei meche kobwa kabwatutikuk at that time ibwat ile kikanerekchi komeche ibus korok akibwat komeche komong ng'oliot imeche ing'alal ingen kokainerech inye imuch iyai tugun cheechen imuch ibirchi imuch ikwerchi inyoru kiy nekemi yotok ikwer amu mabwa kabwatutikuk ibwat ile kikanerekchi kone. Kale ko ngokainerech anyun komeche ibwat ile kit nameche ayai kone ako kito kikanerekchi kone simaindoun tengekto asimeyai tengekto out of neregek chekabwonchin atye ikany kondoun Jehova si ibus korok akibwat ile ne namuche ayai nguno kwaaki. Kale yai taken time anyun ibus kole ko kit nemeche iyai ko kairwokchi meting'ung ngokatewire chito maiwire eng yotok. Ngokatemwoe ng'olyo ngokong'ololdosi anan ngoboldosi ak chi komakoi komang'unenin ng'olyo neya imuchi isis. Kaasise ko kit nebo maana mising amu ngisis kokonin irwoch akibwat ile ngotariaktan anan ngotayai kiy nekayai komuch koek neng'emakse mising. Abwoti kiingiani mestet mising yekinerekso akeng'alal amu abwoti kiaingian mestet ane most of the time amu ngabariaktan koi kababwatchigei kidogo abwat ale amune samwa ng'oliondono amu kokakomong chito eng kuting'ung maiwektoi. Ngokakomong chi eng kuting'ung ko kenyoun kat kityo ako eku moet kokakenyoun kat. Kito neimuchi imwa chito sinye ko kito nebo sekendut agenge kityo komong eng kuting'ung nekoi ibwoti ile kakalya samwae kakalya masis korok amu kiyoto kakomong ko ngenyoun kat ko kakoek moet eng chito nin neibe kenyisiek akot 20 kaib sekundishek 2 imwa lakini ibe kenyisiek 20 kobwoti chichotok akoeku moet. Kale ibwat anyun yeainerech ibwat ile kito nameche ayai kotos teksei anan bute tilyandit amu ng'elyepta komuch kotech ming'in iman ng'elyepta imuch kotech imuch kobut tilyandit ako imuchi keboisie ng'elyepik kora kisop keng'ololchi biik tuguk chemyachen
ko ngondoiwech Jehova asikobit kenai tuguk makinerekse makiyai tuguk chemng'eten cheimuchi kemwaitae biik alak lembechek anan kewech biik alak. Ngondoiwech Jehova sikesich kokonech tamirmiriet yekitinye tilyandit ak biik alak keeku biik cheibortoi Kristo, ketinye kaming'inetabkei asikobit kerib ng'elyeptanyo simakimwa tuguk cheyachen. Atache anyun chito nerube ngondoiwech Jehova. Kongoi mising Eva, kongoi eng kanetisiet nekakenyoru eng betut nebo rani. Eng kebeberta nebo kosomok kasi keyobi ng'alek chekamwa amu isubigei kong'ete Katoi Lilian akoi Pastor Chemagar ak Evelyn. Amache aname yo kametoi Evelyn kele ng'elyepta ko kit nebo kamanut, kit nemining eng kebebertab borto. Ng'alalenyo nebo kwoeng kosomok kasi kong'olole kwendoetab kayonindet. Leteptoi kayonindet nekikoyan yekametoi tamirmirietab Jehova inendet. So kergei nguno banda ak atebet. Boisiet niyoe ng'alaleng'ung ing'ololi kong'ete kesiku. Chito nekimutwech kebwa kanisa imuchi kikiyomdoiwech eng tuyet. Ngo tuyet nebo mashambulio anan ko tuyet nekarutochi chi, betut nebo tumdo anan ko betut nekamite biik kele ngebe kanisa sibikas amdaet. Ko chito neimutu chito sikosik ko tamirmiriet. Amdoindet no amdoi ko korondit kityo neyoptoe ng'oliot. Ko ngopta chichi ng'oliot ko chito nepkotwoe muguleldab chito nekotomo koyan ko tamirmiriet netilil. Iboru komie kele chito neimutwech kebwa kanisa ko ma pastor, ma boiyotab kanisa, ma deacon, ma deaconess, ma kandoindetab kijanaek anan ko kandoindetab chepyosok ako tamirmiriet tilil. Ingekuye anyun yutok kele boisiet nebo sikunet ko mobo chi. Kokonech nitok kenai kele kibong'o age. Kotko ki lagokab Jehova chekikekurech eng Kristo Jesu ketindoi kamang'unet nebo sarunet eng Kristo Jesu. Ko tamirmirietab Jehova ko nekonech ng'okset, imutwech kebwa kanisa amu ikoikoi mugulelwekyok cheuen. Tabiro chi nekikimaiyat ako kiya kabisa eng kokwet ak kikinoe kele kibire biik anan ko ki chi nekiya kabisa nekikikiche ak kikiywei. Mutai kairo konyo kanisa. Ako ngonyo kanisa chichotok ko koyonik chemi kanisa komeyoni korok amu ingen atebenyi nekinye. Ngorok ngotebe tuwai ng'echeret komelen soe komie kobaibai. Uwochin konda. Anae ine ale kokosik chichi amu kingen atebenyi kele kiya. Kotebonotok kole mang'une ng'olyondone ng'elyepta. Takamang'une ng'olyondab ng'elyepta kotomo keyankei kele kibong'o achek chekikebwa kanisa. Kigeregei kotok lakwetab kabanum, weritab kabanum, chepyosetab anum, manung'otiatab anum. Matikekergei kele kibo Jehova. Tanye keibu kanisa ko ngeker chito age keker lagokab anum, keker chepyosetab anum, kelaktagei anum komang'alale. Tune sumek lokochopto keng'alale. Ak kemi kanisa ako makikere kotilgei ako makikere koyaityo. Konyo chito kakiker kanisa keker koyot masal mabir rangi. Kebwat kele kamoker chepyoset konyone kanisa. Keng'alale ng'alechatak. Ko ngeng'alale ng'alechatak kwakinam boisiet nenyono kokitindoi ak kyonye ak keyobu kityo konyo kanisa. Kawalak kityo amu kimi kanisa. Mbuch kakergei ak kimi gaa.
Keibu ngalechoto ngolole chobo gaa kele ra une ano ngu masal ngu kasal siyo ngu mailach kuyo ne kararan ngu kelach burje na kobo wikit konye. So keto kengalal ak kemete ngalechoto komakikere koyach. So kokas chichoto kanyu ngalechoto kengololi kele anga mabir bas burje anan mangalal komie. Komwa anyun Tamin Media ing kitabutab Efesoek 4:3. Amogoji aragenet Tamin Media netilil nebo Jehova. Kikindak eng inendet ngokset akoi betutab katyaget. Kongomwoe sirutikab Jehova kole amogoji aragenet Tamin Media anga makiyone Tamin Media kikochini kworogen. Ko chi nekorogen ko naboisie Kiswahili kele kastukan. Kotobo kule kamwayani ale ngolyondoni kemwa komangune kutingung. Amu lakangalalda chichi igere konyil aeng ak iger ile Kristioni nakai anan kamwa kangalale ngolyo nemachi nongen. Amu lakangalalda chichi kokon aragenet kokonech aragenet ing chekikose kotamnet Tamin Media tab Jehova neingen tuguk cheyookse eng sobetab chito. Ko aragenet nebo Tamin Media nekangalal ing yu Jehova Paulo kangalal Paulo kokimitech kenai kele tilyandinyo eng Kristo Jesu kamangunenyo ak Jehova sarunenyo nekikisarwech kokikisarwech koboto ngelyeptanyo. Kikisarwech koboto ngalalet nenyo nekingololi eng betut. Ngalalenyo nekingololi kila kokonech logoek kekuye kele ki lagokab Jehova kikesiku kiketach Jesu. Sikunenyo nekiketach Jesu kokonech kamangunet kele sikunenyo nakakisiku kokasik akoi ngelyepta. Kasik sabondenyo, kasik mugulelwekyok chekiketach Kristo Jesu. Kokala anyun Tamin Mediatab Jehova kokonech kamiset. Konech Tamin Mediatab Jehova kerkong'et. Kale mokochi aragenet Tamin Media netilil. Nenoi Tamin Media konyor aragenet ko ngaleche kakosomanwech chebalin eng Efesoek 4:25 ak 27. Momwaitae chi lembech. Motam chi. Korom ngelyepta ne kerge ak beek chakatumdagei anan ko chego muche kemite jikoni chepyoset. Sakopkel neya ko iyoi chego. Siweke kole simatiro lekabetito keldo. Kokwer saburiet kobukyi ma. Koyen kot akoba chego tuk. Ko chego chekakoba komaiwechi. Chekakotumdagei kakoba. Kerge ak beek chekakobut teret nekabo beek komelen ndiwechi bechoto kerge ak ngelyepta. Lembech ak katamet ko kit nekikeker kristianik komaya. Kimuchi kengalale chito ak keyai. Ko kiboisie Ingeresa ngoliot no kikure backbite. Ko backbite Ingeresa kale mi chito batai lakini yuko moti amu mami. Iko moti amu mami. Ko iker konyone kole ile pur nikikoit. Walatin jo taraka ako anyi lakini kamwagi. Ya konda ko korom nebo kongut. Wi kanisa yo siker nginyo kityo kokeranun biik kongete kweyot akoi sumek. Akikecham. Akikemwai. Ko mwaanatak kimwoe komelen kityo mwaet nekabekiyot. Kale Tamin Mediatab Jehova kokochi aragenet eng ngalalet. Ngalalet no kingololi na kitiki no kikere ko rahisi. Kokamwa Paulo mising kole ikochin aragenet ngolyotab Jehova. Ameche asoman kurgotik tutigin chemite kitabutab kisir Solomon akobo ngelyepta. Korom ngelyepta nebo kotakunyo koteshi Jacob. Ameche asoman agenge kityo eng Kalewenoik 18:21.
kamwa ng'olyo neu ni kale tinye ng'elyepta kamugetab meet ak sobet angatinye ng'elyepta ni ko kitigine ko kikobwa biikab Uingereza kele maat lelolei ng'elyepta pele maat mi nganaset eng America nekolal ain nekekure Hawaii kolal maat ako tokyi biik ainet kokoitindoi option agenge ni isop biik chechang 2,200 chokololyo korik koumchi ainet lole kot kimasi ngile ngot ikere masi ko maat kimasi ko maat kotoryingei ainet ko ngalek chekobite kityo ile itebi ak ilal anan ilabat ak ibutyi ainet neo barit ngokisorun anan komakisorun kounon ko ngelyepta kounon ngelyepta komutech ingemwa nguno ile kolen chito age memwae ile kaane nekomwoe ribo kabisa irib anyun opcheiten kitab nekong'ololi nekomwoun kochomun ak inendet irib anyun kokamwa chi kele lembeita niyoe chito eng kenyisiek 60 iyoe lembechek 1,660 eng kenyisiek 60 ndai kenyisiek 60 eng betut agenge ngilen iyai iyoe lembechek 4 eng betut agenge lembechek agenge ne rahisi nemebwoti chi konakateben chito kole iyamune kole ami komie akoya chito myoni how are you kole chito I'm fine kongolion alen I'm fine ko korot nikikoik rahisi nemakekere kele lembech neya akikoik kawaida biik amu ngotebenen chito ile kamwae chu soko kokasanum iribgei lakini muguleldo komi aroget kole sirutikab Jehova anyun ongeribgei ingerib ng'elyepta tinye ng'elyepta kamuget nebo meet ak sobet akwame logoek kyik chi age tugul nechome noto arogenetab tamirmirietab Jesu iimigei tamirmirietab Jehova yekere kristianik kong'ololegei komwaitaegei lembech kebute atebenwa ak ng'alalenwa arogeni tamirmirietab Jehova amu inendet nekonech katuyet konech kekoshine konech chomyet konech kalyet nebo muguleldo tamirmirietab Jehova kokergei ak Jesu amu kingometech Jesu kwo kipsengwet koyokwech tamirmiriet sikokaigaech akobir mugulelwekchok chelong'u eng neregek eng koimutik konech tamirmirietab Jehova sikemwaitae tupchoshekchok biikchok chebo gaa biik chekimi kanisa tugul ko kitupchoshek eng Kristo kemwaitae chemyach simakimwa lembech ketam kemwa ng'olyo arogeni mising eng betusiek chekiyoe lewenisiet eng kanisoshekchok mi lewenet nekeleweni kiboitinik chebendi office eng conference anan ko field kikure session ko ngiwe session ko kimwa chi kole ngiwe session imong'u session ko kayemanyo Jesu betunoto amune kimwoe chebo chito koek ng'atatek chemekonye ikas ing'olole chito kabisa ngibitoboti neng'ololi ko mong'ololchi chichi lakini kokeni akoi betunoto sikong'a chichoto kolechi sei akomwaitae tuguk chenyikisen ngolen kosis chichoto kile kikobarin ako komwoito choronok komwochi chichoto lewenisiet nebo kanisoshek kotia tuguk chekemwoe ngotoreti tamirietab Jehova simakimwa kityo kebar tupchoshekchok ako mutai kemwochini kele nyone kiptaiyat kimite tugul ngecheret eng kanisa keamdoi tugul kekose amdaet lakini kitindoi sasisiet kitindoi king'wan kitindoi koimutik kochi tamirmirietab Jehova kworogen moistoge tamirmiriet kobotech akach lakini arogeni tamirmiriet amu kakir ng'alalet neking'ololi ak nekibute sobonwekab chekitupche amu kiro kikometo biik kanisa alake amu kikecham kocham komwoe biik chechang kele biik chechomse mising ko chepyosok mongen anyun ale chepyosok ko ngalalet nebo chepyosok ko chang ng'alek amu masisei imuchi koker sumek koker ngoroik ko kikomwa
koboishe kot dakija chechwaket kongotorete Jehova simakiimto memiriet ingemwa chemyach kobo tupchoshekyo sikobit ketech kaniset. Kanetisiet nerubei ang'nole toretech kokone kamang'unet kele ongekochi boroindetab memorietab Jehova kokaikai mugulelwekyok chenyikisen chetindoi rirek amu kobekchinyo anan kokibek chamanenyo anan komi yach nekosibu nekonyone kanisa. Ingerib ng'alalutikyo sikobit kotekak bortab Kristo ne kaniset eng tamimiriet. Ngobirwe Jehova atoi chito nerubei. Kongoi chamanekab Jehova eng kanetisiet nekakenyoru. Kibendi kanetisiet nebo kikesune wikini ko nebo kong'wan kasi ak samari nebo komut kasi yeitya eng yoto kenyoru saet. Ng'alalwech kitabut ne Ibrani anan betut ne kong'wan kasi kole talosiet mang'wonindo. Biikab Jehova kemake koek biik chetoloen. Makimake biik cheibu ng'wonin age tugul. Ako kimake biikab Jehova koek cheonyinyen. Biik cheibu katuyet, biik cheibu kibagenget, biik cheibu chomyet eng kaniset ak eng kwenutab tupchosyek. Asikoek kanisetab Jehova ne ititaat, kaniset ne chobot kotoro Jeiso. Ameche kesoman eng kitabutab Efesoek 4 kaitini kosome 1. Komwoe kole ingoistogei eng okwek ng'wonindo tugul ak nyitatet ak neregek ak polotet ak chubisiet koboto yeityet tugul. Yeitya kole 32 akotebi eng tolosiet akwek eng okwegei oriregei akonyojinigei kat kuikinyoiwa kat Jehova akine eng Kristo. Kebeberta nekinetigei neo nito rani eng betutab rani. Mwoe Paulo ako betutab kiptayat nebo katiak ako betutab katiaket eng Efesoek 4:30 nakakisoman kosomon wei pasta. Nakale mokochi muguleldo tamirmiriet arogenet nekikinde akoi betutab katiaket. Kikonyi achek tugul kaweketab kei nebo oeng nebo Jeiso. Ako kikonyi kaweketab kei nebo oeng nebo Jeiso komeche kipsengwet kenai ole kiteptoi yekikonyisiei ketebi ko ki biik chekitinye tilyandit ak Jeiso akonai ng'ony kole kichomdosi ak Jeiso eng atebenyo. Kale ngoistogei eng okwek ng'wonindo age tugul. Eng yu kokakonech tuguk 6 chekimeche kiro eng nwokindo. Kale ingoistogei ng'wonindo age tugul atyo koketyi kole ak nyitatet ak neregek ak polotet ak chubisiet koboto yeityet tugul. Ndegerei ole kipanganda ng'alechu eng bukuit kokikon eng oret nebo kwong'ut kosubkei ak kanetisiet nekenetech kiboitinik chebo tai kokakon kole ng'alalet neibu toiyet ko ng'alaletab lembechek yeimwaite ichek lembeita. Ko yemwaite ichek lembeita kokase eng oritinyi ng'wonindo yekas ng'alecha. Noto kase kale ingoistogei ng'wonindo tugul. Ng'oliot netai kale kase ng'wonindo chichotok eng oritinyi. Nyep kokas ng'wonindo eng oritinyi konyitak konyo nyitatet. Eng nyap konyo nyitatet kong'et nyitatet neregek. Ko ngap kololyo neregek konet neregek polotet. Ko ngap konyo polotet koteshi chubisiet eng polotet. Ngonyo polotet konyono chubisiet. Konyono ng'alek chemakotononi chito ng'alek wiru chengomwoe chito ko ng'alek chebo kwong'ut. Kale yeitya from there kotestai koteshi koboto yeityet tugul konyo kong'ete yot. Ng'ete kit neming'in ng'etetiot na kakilal akot kobel sekeng'etin kolal emet kong'ete kibiritit kitikin nekityori kityo kole kibiritit tam akinde suswot. Lakini maat ole wendi koyamu emet tugul. Abwoti kenyit age nekiyoming'in nekitun kocham kewe maat ak baba eng sang kila koskoling. Ko betut agenge kimomite baba kikawo shughuli chechi chebo kotugul. Ko kachelewan maship kowek. Alechi kei ngoe kalal maat ya tugul. Lakini kabalal maat rani ole wacham makiloli abotau ole mi suswek. Atyarchi kibiritit kityo nganalechi akiyamat emet kikimi surgoik kikimenye surgoik olin ko surgoik kolale maat kabisa no. Ako yakayam. Atyarchi kibiritit kole komi usone nekiusei kong'et kityo maat kunotok akobel korotinwek biik 5 chekiaketyo tuga. Kiwo maat akoet kilen kole kepar kopet ole kebortoi ipkobatorok kikur nyoko kokerer olimbo simasirta maat.
amwe betuna tawala lo nigi ma watala nyige joy waga lan nigi nyige joy waga laga ne kyanet kyale ha bri ti kime ko be le metolo no bopong ngalia ti ne ma wi kristian de maite jita ga na kristian de anani maite ko tita ko no ma kristian de ko gyo tag ko ngete nyita te ngonindo ko nyita tete ko ngen nyita tete nerege ki ko ani ngen nerege ko la tete ko mang bala tan ko mang kibisho shege age to ko tul jamangune engna daga lo nge isto ge ngaleju ko giri wa Jehova e ga nyiga ga tap ken ba ngba jesu kinereji laga daga lo mo ga ji baroindo o yindet yo nereji o ko mo ay tengek ago mo nerej ko rokto ago ingo egu je tolo en ala otti en tolo sheta ko ge ngo kwege tolo sioni ko gale ori rege ago nyoji ni ge ka ko wi gi nyoji wagat Jehova en Kristo engu ko katiem ko nete Paulo ako ba nyoy tapkat nagale nyoy tapkat nagirek ke bay ache nyo murok so ginyo ko bun Jehova ako ache nyo ko mat kigo jige ajege ngajege ko murok bi gire ko ngete Jehova rek to wendi kala wi ginyo waga takine Jehova en Kristo ko no to onyo diga gat aga kwe otastai oyapte nyoy tapkat o jige go tuptoshe ngalen nem nyoy tapkat ko kagi ko ne standard anan kita nagi yon yege nyoy tapkat magi yon yege bi kala ga nyoy tapkat ke lagi ginyo diga tano manam guni amu nyoy tapkat no jito ko mu nda conditions mu ko tindoy kinanga le jin sanyo un gat kala me ina nyongro anan sigenyo diga gat to jebrewo yiga so nda bi ngalyo tap jebrewo sigenyo diga gat anan sigenyo diga lakin ni nyoy tapkat ni magi Christian ko lagi ko ne Jehova ko bun Jesu nyoy tapkat ni ko ne puji ko nyalo gi jegi ko tabu nyoru na kit jom nyet asgi ko to nyana tabage faga ngot ko mag ni jom nyet ko magi ke nyoy tapkat ago ngot ko magi nyoy tapkat ko gri ni tatet ngri tin nyo ko gri na reng na tet ko gri bala tet ko gri tu jemi dori tin nyo ko ta stai ko mangi ngri tin nyo age te ge ko biki jagi torobe te magi ngra wala o yeki meje ka ta stai le sonani kulle ni ngalio da bayu nanek negi wa ishe negi gure blasphemia ko galle nitage ko ngalale na basta sishet ko takige Jehova kalle ngalale neiteweri Jehova anango bigalak engni to galle ngalale ta babus nate nanya lu ko istaige kristiane ngalale ta chombili shet ngi jombili me jombil kita ne mengni le ngu ibun kostono cito nimbag masin ngalal na nyol jin atebeta Christian inde kala to mo yi bation na gene da jengtai ko le go gidi ko Jehova ko nyol na teger ne miye endu jengu awon ko mi tege ne ya ingalal ji mu tiana to jom nyet ma mengalal ingetin mengalal itajata me ba isi tagisiet ngalal ngu ago tiwe gu jito engatebe ni ne yerele kanyol lu ngalal ji ko me ngalal ji itajata la ngalal jeng jom nyete ngalal jeng dala siete ngalal jeng am na tet ko ndongu tabi ni ne tilil pik ngalal le bawlungu ko ngalal ji pik kega ba ta jeiso de nyalo wondo ji ndami ne tilil ago ganya ga ga tap ke ne ba ngi ba jeiso galle ngalala ni tababus na tet ne ko galle ni tane bunyeta tet ko ni tane bunarega pala tet activation shek teterti na keterti kanesa tap Jehova ko nyalu ko nyalu ko ri ngalala nwa amejiro yin kitabu Thessalonike mut ga tini ko sogol ag tamanage ko mo ay golen amu ki malawen je Jehova nereng na tet ago nyoru ne tabiotunet engta yenda nyo Yesu Kristo aje go giri go Jehova gi ngi gi gurche gi songut gi gurche yetunet ma gurche nereng na tet ma gurche ta yoshik ma gurche cheutik ma gurche go ne ma gurche ngonen do gi go jini ga je nga jege gi gurche yetunet age guje taloyne ge guje mingine ge guje ribe ge age guje grire ge ko tugol age nyo jini ge ga kalle negi himeje singe gasu anan geruitosi ge saptosi go batene ndat kalle ma gurche Jehova nereng na tet egno tag ko man nya nereng na tet
lakini kikur chekisengut yetunet eng Jesu Kristo ko nyolu ketebi wala tetoi ole maktoi kisengut kiregu chito nebo keny ak ilach chito ne leel ne notok ko nemi kibagenge koboto kisengut kale nyolu kanisetab Jehova koek chetoloen nyolu koek chenyojingei kat nyolu kotebi kole kitepto Jesu Kristo Kolosaik somok koitini ko 13 nyolu kanisetab Jehova koek chemuitojingei kale omuitojigei onyojinigei kat akwege ngokwegei kale ngotinye chi age tugul ng'olyo eng age ako kuye kinyoiwa kat kiptaiyat oe kunoto kokweg kakana kamwowo ng'olyot kobo standard ng'olole koketyin kole chito nekikere ng'olyotab nyoetab kat kuye kinyoiwa kat Jehova kale ngot komi ng'olyo age tugul ne mi eng kwenung'ung ak notupche kale onyojigei kat kuye kinyoiwa kat Kristo akotesin kito tugul chomyet kaite 14 eng Kolosaik 3 kaite 14 kale akotesin kito tugul chomyet notok ratutiet nebo kakesunetabgei sikeku chekesunotingei chamanikab Jehova yekikanyi kaketabgei nebo aeng nebo Jeiso ko ketinye chomyet ngomami chomyet eng oritinyo komami kiy nekeyoe angot ng'alale ng'alyotab nyoetab kat amami chomyet ko noto neichichi nyoetab kat komang'une oritinyo ko ngot komakitinye chomyet komami kiy neichichech amu tinye itiet tinye sasisiet eng oritinyo ngomami chomyet komi sasisiet ko yemi sasisiet komami tamirmirinetab Jehova oritinyo lakini yemi tamirmirinetab Jehova kokonech chomyet ko yekonech chomyet kokonech kenyochigei kat konech keku chetoloen konech keku chekiming'inigei konech keku chekimuitojinigei akot eng betusiek alak ako eng let keku chekesunotingei Matayo 10:12 akoi 15 ko kekere saetab Jeiso kosoe kole kale ak no saetab Kiptaiyat sorry kale ak inyoiwech kat lelutikyok koyechine kat chelelwech katestai eng 14 kole ngot ngenyonjini kat lelutinikyok kale konyoiwech kat akichek Jehova eng kipsengwet ako ngot komakinyochini kat eng 15 komakinyoru nyoetab kat eng notok inae ku kristianindet ile ngot kamamiten oriting'ung nyoetab kat neu nekikonech Jehova eng Jeiso buch koui ne akichek kenyoru nyoetab kat eng kipsengwet amu nito neratech eng notok konyoljinech keku chekiriregei ak keku chekitinye nyoetab kat kotugul yeking'ololdosi keng'ololjigei imanit ak ketebi eng oret nenyolu yekikesu kanetab kei nebo rani ko kale meng'ishe eng katebet nemabitu amune asiyai sigunet nyoljinot kristianin age tugul kotebi eng katebet nema ketugul ilen ho nakamwa Evelyn kale ibwoti ing'alal neya lakini kale ngibikose nemie kale ngibikose akomong neya kale sikoek makomikine maite iwekte ng'olyonoto kobate kityo kenyoun ka yani itau isom nyoetab kat amu kakomong makoite iwekte so ko ng'alale nyu kole meng'ishe atebet nemabitu amune asiyai sigunet mabitu amune asiwach ile kale ngot atkei tugul ko irwoch ibwat ngondo miriet asikomang'unen kit age tugul nenyoljin sigunet eng ng'alaleng'ung ak atebeng'ung kale ngitinye chomyet inye koi kristianindet kale icheng'e ilumde ak itech neotupche eng kayanet lakini ngot komamite chomyet ikose kewitawitigei nekatakilumdoigei keng'alalegei eng oret neya kele no tupto katane nakamwa pastor kole kale ngot kowendi ano kipsengwet awendi akine kipsengwet ko amu kakitau kewitautkei mami chomyet eng oritinyo makitechegei eng achegei lakini koi kristianik chekikanyi kaketabgei nebo Jeiso kokure kipsengwet kole nyolunot ketechgei achegei eng achegei kelumdegei ko sikelumdegei ko komite chomyet oritinyo kelumdegei ak ketechgei eng kayanet kale ngot keng'alale neotupche eng or neya ngot komi ikas ng'olyon ng'alale neotupche eng or neya kale komekimit ng'alalanato
mewe ak confirm mani le uno tanum kagiro silo jijo ta uno kabisa na gamwa ke borian lembeche abu ke me tungon ibai jita no ngaloli inyu ko ngalole ano ngore na imaji bai lagina mo uno ta jita na ngalole kale na kata no ta kale kalau me gini ngala ta eng dala shit igar gong ngala no no moy ke sergit Ellen White en review en nebo 1888 kongi so mani gosi ko len negat engore tap tolo shit igar gong jita na ngala le jita ga engore ne ibe gung dolo shit agi ngala ne ni ne ingen engito ne ngala le me comentan anything nebo ne ya asitas politit angita tet akto yushe kale yabi siretap ke ki goitei yes kala bisira tapke kala ki goitei kerenyo enjom nyet atala shet mang balatet pitu sira tapke engalale pitu sira tapke ngine moy lagane manyaro nat ke kristiani ka barak balatet nyaro nat ki goite maoni ni nyo kerenyo maoni ni nyo to ngalio ne getende go ngalio ne ngalale ne ka bisira tapke kalau ko nyalo na tigoite eng dala shit ama eng balatit kale ongetech agigimit kana tab Jehova nata na gigurche porta Kristo ko gagenge ko yegi agenge ko ngala ameji agaso mang tabo na balatinyo tabo tab Joanna tamana sumo gaite ni ko Masa makan wana semangmu. Kale ago nanga tuje tele lale ojamye kuye kiajamak ojamye ago kwek na ibik tukul gole wala malenyo ojam dosi tore ka mo ngali ala ka me tamana sabene tamana sa ka de dum sama sore kale amasa ago bajukityo agasa ago bay check jetun iyanni amung aliantan nywa kala so kabit ko ngi to la genge kuye mi nye baba engane ak ane nginye so kabit ko tebi jek eng ache aso kabit ko yan ngon kole kiyo ko ak go jijek toruna tet negigo no so kabit ko genge kuye genge achek maje makwet kipsen got ko genge igi boti agba ache kigmiu aga agije kitugo bone ko gimutu asobit ko kwetap choba genge ago musto genge aga gasit kuti tam musto genge na to jiso igi ga nyiga ga tap kene nyina boy ngondo ye Jehova piga kamukte net ngutole le gimite asogabit ke ngalal aga yegu jobo ge te tilian nyo ne yite kipsen got tilian na bay man igi ga nyiga ga tap ke de boy jiso enyo ke bendi ke nay ke le ugi ni nyone ke bendi ke ngalali ke tesata gara siruti ke trile ngo nete gineti ke ngore tableso ko kibendi mugi ni nyone ke ngalale gitana gure ke mengis engam na tet leso ni nyo ne bogi ni nyone kulen ke mengis engam na tet engugi ne ko agera watu kieje ni nyalo na kwa kristiani na gatol testa isiaj agwe youtube iger talenjin leso ne asogabit kita start kulo bagenge go shek tol yegi ganyi ga ketap ken bayang ba jesu goto to stindo jingal yo ngajege ko baranda ni toge anda bikke be dige so Kongo ndoyo jing sahe onge sa kongo go muktende Jehova en barane ge go ne genete ku kiejen te nyalu ge tepte ko kristianek ko gi lago yegi subi tegutik tegi nyonye ne te tegi ngi nyogo rane basista asigi go nech kegu tegi tupcho shek nginye kitebi nginya kitebi ngaje age gu chaba ga wa ta genge iki ganyin do yoy de ngalala ne tokol sokobit ko teje ak mesire Jehova ko go nech ke go kweta genge iki ganyi ga ga tap ke no boy do yoy go ni tok amuni tok so men yo en ke isu tinde yo amen